Danger Zone. Nzaya! Sisi numvise avugira nga. Nzaya! Naam mzee. China hilo turi hafi kuri. Egerino. Njoo hapa karibu. Kwa nimeenda kwanza kule. Nika hapo kwanza kidogo. Kwema mzee wangu. Wewe. Nimfurahisha. Ninajua tu. Mukama wiki gongo. Wewe. Mimi leo kwa ukweli nitakupa matabishi. Kweli. Subwa mbere, subwa kabiri, subwa gatatu, subwa nyuma mimi nitakupa matabishi. Lakini nimefurahi kabisa. Kwa jana. Nyama nono. Jana? Reka vitu vilikuwa vizuri. Hari abantu bava ngo permanence. Muhanda uraharuye. Vraiment. Hari abantu bacifashe ibanga. We katoto kamemeremeta. Afu nigakanye nigashushi. Kako tu sawa tu. Afu keupe. Jana ka enjoy kabisa. Wewe inumire wewe kuko sino ndo ngine ndabikupa. Ukawa hiki. Sasa watu wananiuliza sema mbone mzee, mbone auzeeki? Sasa nizeeki aje? Na mimi warafiki zangu ni wajeni. Naam. Damu ni ya wajeni. Maneno ni ya kijeni. Afu shakuwa sasa. Yaani nishakuwa aje? Habiwezekani. Sasa kama nani ndio chakuwa nyeupe? Sasa ulikuwa unataka nifanyaje? Ndakataza wenye Mungu aliandika. Kwa sababu unasema kama Mungu alikijeni, afu sisi nao kimiaka nazeka lakini kiakili itabaki tu jeni. Kidamu nitabaki tu jeni. Sawa mzee, mimi nakusikia kwa hilo. Wewe nimekwambia matabishi yako utapata. Wewe okay. Zako hizi. Subwa mbere subwa kabiri. Zote hizi mzee. Wewe katu usihesabie wewe. Wewe ndio kule raha duniani. Leo sasa au siku utaleta au kesho ukifanikisha. Sio ina problemi kabisa. Wewe bwana hivi ulisha pass. Exam waraitiye nishaona vyenye mimi napenda. Ulishaviona. Unabijua. Sio tena kukwambia ngo wa hivi Guu yako nishaiona. Guu yangu nishaiona. Naam. Chenye napenda nicho. Sasa mzee wangu. Ushasema kweli. Usilete tena mashida. Sio shida. Pesa ushanipa kabisa. Kama utauza maparsela, kama utafanya nini, frank ushazikula. Usilete tena vya mashida. Mimi nashukuru sana mzee wangu kwa kunipatia hizi pesa. Naenda kuenjoy na mimi kwa siku ya leo. Sawa. Ngoma nanje ngende kujia ambiance no musi. Sawa? Ngoma ngire ugira ambiance. Suwendi. Fanya ambiance. Lakini ukifanya ambiance na mimi unakumbuka kama huku niko single. Muda kwenda kutafuta. Je nyeni? Muda kwenda kutafuta nyama. Kongira ambiance. Muri yinzu. Urayibona? Sawa. Nzuri hasi oye hejuru yake. None mtaa. Singira ambiance. Bosi wangu. Narabironde. Sawa bosi wangu. Kendo gira ambiance. Mimi nilikuwa naomba kitu kimoja. Kwa siku ya leo. Kitu hiki ushaka kusaba ibi. Amahera wampaye ico nshaka ngaha. Subwa mbere kandi ico nshaka nyuma. Tugira ikibazo. Mugaje ico mbona. Wageze mu zabukuru. Sawa. Wisha. Wewe mu zabukuru. We tumaranye imyaka 3. Unkorera ibikorwa nkibi. None ucuvuga yuko ngeze mu zabukuru. None wewe wisha. Wewe burya waramvyaye burya. Oya sinakuvyaye mugo ugeze mu zabukuru. Ukungene ndakubona gusa. Sawa. Ico nabona je. Umenyere nakazi ka. Umviza rero mtara. Akazi ndagutuma ndashobora no kugatuma abandi. Sawa, je navyumvise. Muga rero maze unyumvirize nanje. Ikiro agomba kukubwira. None nyamba wonje mukobwa wejo ari sawa. Kure kutomuzana basaki akaba munzu. Mukabara. Ni mushika. Oya. None kubera ko ushobora gufata umukobwa wabonye ejo nawe ukamunshimira ukamunzanira ugace wifuza ko no mugira umugore cyo ninde yakubwiye ko ushaka kurongora kwera nawe wamushimiye mta n'imiburi yoba umugore ariko apana ntiyaragera ubandanye je nta kurongora nshaka nzojya ambiance gusa kuma ere yiwanje nzojya ambiance ahubwo abakobwa nibijuju nta numwe ndumva mbwira ngo sasa mutama ko waryohewe bimeze neza nk'umuduga
ndamuhaye ibihumbi majana biragenda riruka birofa Ndio maana utaona. habajui kuomba kitu cha samani mpiparasera nyubakira abaombi naje mba ndindiriye umukobwa z'ubwega wapi ukimupita wewe wana sio tuachie ushaka ndongore yaza kuba ari gucikawe kumbe imiburi nari kumugira ikigo kuko burya akamenyero gasumba urukundo kuko nka ubu umaze kukumenyera yaba ntari nakumenyere deje nari kukubwira nti akazi karaheze nzuru ndirunda nkorera ako kazi ariko ntacyo niwavuze nabi wege ndwandanye ndonderera kumbure hari munsi ariko sinzi biragoye kumahera yiwanje ashaza aca mpuburozi nje mwera abisigarane reka share kabagore bumudabana genda shake genda wirira biasiya ukagenda nabi baraguhuburotse weko batarabuguha jewe nge mponyora hozi share nje ngenda kubarondera nkakuzanira amaje bamuburozi bana bibaza ko reka share waza ko imyaka mfise ntaza gafuka icarico genda shake reka share oya nanje ngo manura kagunira hajya ndagatwara nta kibazo bon ni sawa afu huyu garzo afusema vibaya yarambwiye na gusa no bakobwa ko dore bora ubwiza gusa ngupfe kurongora ni byiyumviro byabo ntize umuguri ikamba mbiri ikanzu nziza araryoherwa kagenda Swaiba Dalia bite byanyu ngaha muri iyi nzu muraho murakomeye ibintu bimeze bon Swaiba ibintu bimeze neza ngaha muri iyi nzu nta kibazo na kimwe mubona yuko gihari Dalia Jenny sawa nangura ni fix hauna tatizo okay kwa nawe nta kibazo nangura ni fix ngora nyabaki wani wo bikomtika mu mutwe gusa ushaka kubwira umuntu umwe atari je nangora ni fils kome ngo murabana ribi hari iki hagati yanyu je nangora ni fils gusa niwe mbona ashaka kubwira ibintu byinshi Daniel we nangora ni fils watoto wao ngora ni nyabaki yako batangora ni fils nga anyi shangazi nyako bari nga kuri no mwese nje nampamagaye namamagaye je kubera ingora ni ziwa ko ufise ikibazo kubera ingora ni ziwa niwe ufise ikibazo yaba umugwayi niwe rondera muganga rindira kwanza msaza wafu ngoja kwanza kaka kwa aseme matatizo yenye yako mbayi atagira indero muri imisi shangazi naam kuna matatizo ambayo kwa ajili yako na yanaendelea kuwa ndani siku baada ya siku ndio maana kikalia kimya yatakuja kupea nje kwa kama ndo mbaya zaidi kuliko hata mtu ambaye kuna yafanya matatizo yenyewe matatizo gani mko watu wa Dalia yananiranye kubiki nananiranye rindira kwanza vuge Dalia yananiranye ibishobotse naho nyene zo ukunduka gutwara mubane muhira hari bamuko byo bintu nibiki numva mu matwi ngira ngo mubanye hari ya muhira aca tuza amere umva asubire kandi abo mukobwa n'abandi Dalia muri iminsi naco fise mvuga kuri we muri iminsi Dalia niwe asigaye mvuge yuko basi ni umuhungu je ndi mukobwa ngaha sa mvuge basi ko ari mabuja je ndi mukozi ngaha mu nzu byo numva nibyo ikana nuyo shara uyo ubwo n'ubuyabagabo murenze ukurumva Dalia bari ko numvume ngo bati wanje ntibisona ngoja mimi natamwambia kila kitu sasa acha niseme kila kitu Dalia hii siku anakuwa anaingia saa 4:30 usiku manisikia hapo sasa manake mkobwa yo masaa hapo sasa ndio ameniheshimia acha kumsikia manake hapo amfanya nyamanza hapo ameniheshimia kabisa kuingia saa 4:30 kuna wakati hata anaingia saa 5 usiku muongo wewe manisikia mimi muongo mimi muongo juzi umelala wapi wewe kwa muongo tena sio vizuri mwambie shangazi juzi umelala wapi sasa juzi umelala wapi umelala hapa nyumbani juzi akamwambia umelala wapi ashise kuyo etape yo kujya mahanzi na kugira wewe mwambie sasa umelala ibi abibahusu tena mnisame nibituraba maana dusenga tutabona fasha afu eti hakuna tatizo wewe mwanamke wewe uko mrezo tena mwambie huyu kaka yangu reka kumutunga kuko ni mungana anikome mimi reka kumutunga na hari mutoyi kuri wewe n'umwana w'umuhungu aruba atajijua kama ni mwanaume kama sijui kama ni jembe kama ni nani ataramba mbeshima zake wewe mbona una adabu ndio kumuha hatanyu basi
baba bingena aza kumpamagira ko asige mpamagira ko bashinga mimi ni shangazi yako, tulia. kandi ndakwiga Tulia kwanza, tuliza mikono yako na uso wako inamisha chini. Sikize yenye nitakwambia. ndabizi buri gihe uvugira kubera ari nzamahungu abakobwa ari nzabahungu. Imyifato y'umuntu nituma muvuga neza. Shangazi. namba mgaza ko Tulia. Dale siku mlikuwa unajua zamani sio kisasa. Asali. Unanisikia? Sasa kule etape kudasengana. nimaka ndamuseze chamwe abashaka fisi ngorane nza gusenga sa. Ufise ngorane wasenga. Mungu wangu munisami. Hawazi Akine kumshukuru kusengana kwa salama kwa mzima. Babarira nani maka ndamuseze. Na Qur'ani tena hivi asomi. Hivi kimsomea Qur'ani mbele yake anakuambia kwamba msomea upuuzi, mtolee upuuzi. Unasikia nini anasema? Uko unamsikia? Umekamatwa na shetani. Kuna wakati mmoja nasikia hata sila nimpige makofi ndio huyo. Nani wewe mkichwa chako? Nani uzopige? Uzogucheza gidi story ndi. Baba na mama Nikampiga basi kwa shangazi mmoja hata nimeona. Maisha yake subiri kwanza. Subiri sasa nashitsenga kugira ntaturi kibazo mufitani. Sivyo? Itingo si swali. Ni swali nini? Kaa kimya kwanza. Mbona mdomo mrefu? Wewe kuva wakasenge yufisiki. Mola, idirisi gani? Nikiye kimubona mu buzima bwawe cyahindutse. Atari kurirwa na gusumunwa wo kurondera abashinga naye sinzi wewe nuyu nahamagaye nde yananiranye nduruyo rutoya musaza gukubita zo ariko arakwikiza sawa aza nkore mano na mdomo mrefu kama birika ugize ronda kubaye aza nkoreko wewe nuyu muri bene umugabo umwe urumva mama wanyu nuyu papa wanyu nuyu musaza anje je twose rimwe abavyara vugira umwisho wawe ukunda kubera iki wewe ndashara kubahana na musaza umwubahe nkuko ari musaza nzo muhatanye bashe we kwa kuba gusa umubwira amvire mu buzima Jesse nduru yarutoya go guteka genda usenge ntabwo bashafite namenye ikibazo asuye kuzarata kundodorerako ngo vyukusenga ngo vyukugira iki je nduru yago kuvyura uzo gusenga we senga uyu ana matatizo ushaona uyu ana matatizo tena makubwa sana cheke anumiza zaidi tuje kumavi cheke anumiza kwa sababu huyu ndio gani amsha mwanzo kusali afu ivuki mwamshi na kwa ngo lakini vile kwa rero zarahinduye imirisho nakuviye kera buri umugabo kuze n'ubwanwa bwaje uzivyura sima kanze hahindutse anje tumaje ndikunda kwishurira neza wangiriye unangiriye neza none naje ndakunda kwishurira ndagusabye ni gusichano gusaba shangazi ndabisubiyemo kandi abivuze amvire mu buzima ategeza kubuza mu kwa musazawe uzo kwinzara rufise iyi nzu muri akeneye gutaha yuguru icumba ciwaje ntujya mu cumba kimwe icumba ciwaje irimo muri babiri uranyumva sivyo mu gikona arahazi niyo ashaka guteka ibyo ashaka zogenda biteke ikora vyumva jewe ebana sindi umugore wo guteka kwa shaka mwanamke amengiliwa na ibidisi kandi ngomba kusohoka kugenda aho shaka maana yamini macho yake kama huyu ni yeye ambaye najua nuundi baduhaye baduhinduriye shangazi baduhinduriye si wewe ndabiyamye shangazi nimunkoroke je ndabivuze kandi ndabivuze imbere yawe nimunkoroke biba bwa mbere n'ubwa nyuma je gukwamagara ngaho ngo uze kumva bya Dari ubundi mushakagira ibidashoboka zomena warayi kaka uzupime mwanangu ko wumva wibona kuri roga uzupime wa mukobwa ngoce mbona kweri ko wewe uri hatari kweri ko mbabarira ndazivyo muvugana ndabizi umva no kunyumva ntubishaka nimunkoroke Mungu wangu nunkoroke makubwa uri buri uri ko muvugira hajyari ngaha ubureragira urateguye kugira kuri kurapa ujyame hanze uri umwana mbarira none nima kubimenye naragenda tubabare bw'umwana hano wowe waje sinomutaye yarapfa ntakiriho sa niwe yari kumva ubabare je sindi nyogose bamase biki gihe nyogose ngasumba nyoko sawa asumba nyoko taha rero cyangwa kumenga humbabarire nkuru ko majambo Mungu tokolea huyo mtoto jamani mbabarire byo kurokora byo muri mpande mashetani ni mwebwe mwenye hatari kabisa mwenye adikiranye byinshi hatari kabisa mwenye adikiranye byinshi kabisa watanguye by'iwawe ngibyo mbere kukangutse bandanye ibyo urimo kucyumvako akini mwanamke mwishura kura mwishura wari kumwishurira rafiki yangu kazi bwana rafiki yako wapi mbona fora toka kulaini akini majamila kila siku wewe mimi sio ni nduru ni wiki wewe kila siku ni fujo lazima wahawaraza kwao hakina cho kutoka kula vitu gani ewa basi na yata singa unaacha nani
Kila siku nakwambiaga umwana wako utakuwa unaisha. Mke wangu mimi naona kama kila siku yani unaonyesha na macho kwa macho sasa, macho kwa macho. Kulikoni? Bwana mimi naona kama Mwenyezi Mungu alifanya Jamila aende basi Uganda kusoma Uganda. Laiti Jamila wewe uko hapa angeona huu utu wako unaofa wewe. Laiti tunaona kama anakuwa sugu. Haina shida. Wewe umfa wewe. Wewe kitumva wewe umfa wewe. Ulinioa unijui? Bwana. Wallahi leo wewe wawahi sugu. Umfa nushaku. Mhindura none. Mhindura. Ini sini nduru. Ini sini nduru. Amata ntaba amazi ntaba mata. Ibyo ragibona. Fisi telefone ugumonchunga kandi urabona kandi wachunda ugumonchunga je misisi ugumonchunga. None ko wachuisi wishiraje wakwavuye ko. Wari kugiriki. Wari kugiriki. Tuliowaga. Hapana tu wangewa nda kuwa familia yani mtu anda kuwa familia. Yani sijui nikasema aje. Yani familia ya sugwa sisi. Nuko bimetse. Ni jewe rero. Mpindura rero turaba. Kwanza sivyo kwanza Tanzania tubihebe. Je ikintu Tanzania kwanza ni ngani kindi. Iki. Niki cha kuzana. Ngomba tuganire. Uno musi bari ngira neza. Mbega. Ni kubera iki iyo dutumye ku manza wowe nuko nari hagenda kwanje. Icyanzanye ngaha nikindi rero ivyo twabihevye kuko nivyo byiwawe ivyaba telefone ndabimenyereye ivyo ndabizi nivyo byiwawe nukumeze ubwo buzima bwawe ndakuzi so ngwanda kubaza ikintu mbe ni kubera iki iyo wadutumye ku manza wewe ugenda ukora nkagenda kwanje nituri umugabo n'umugabo ati gasubiremo tumve ndasubiyemo ni kubera iki iyo badutumye mu manza wowe ugenda ukora nkagenda kwanje bisigura utakila siku yani kila siku yani kila siku wewe makiko kamba makiko mbuzi na afiko kamba nakwambia kila siku kwa hiyo ulinioa mimi nikaa yani ndani wewe ukaa unafanya mambo yako huko nje jua tu asijue kama una mke mimi naona kama nimewaka yani maki nenda kuoa kama yani uko watu wasisikii sugu sugu yes kitu gani kimi wewe namna gani unaona so mbona kunyene sasa hivyo tani sana kabisa ntazoshira wewe ni wangize uko ugenda uranyica mu bantu ngo umugore wanje yarapfuye wagenda gutongoza abakobwa izo nkumi abo bagore babandi ngo mama nta mugore nkifise warabaze no kunyica noreka gute kubisugo ni ubitera kwa abanye kujata kamanza gufitiye waranyishe nona inyumba yangu sasa mimi nona inyumba yangu sasa mimi nona inyumba yangu sasa siku sasa mimi naikimbia manake itakuwa ndogo naikimbia nyumba ukiendelea hizo tabia zako za ushenzi utazidi tu yani na utaona nyumba itakuwa ndogo sana kwa sababu umalao unakuzidi ewa kwa hiyo utabadilisha nini umalao umekuzidi sema mbii umalao umekuzidi sema mbii umalao umekuzidi sema mbii kitu kimoja machamila utanifanya mimi basi kuda kufundisha kitu alijiza kumina mtu zokumena nitafanya wewe wasi umeze wewe sisi nduru ngaho inzu yo anje no wabishatse kumbisa nuko bimeze abantu mwegera ngo murabashehe wasiga umugore mu nzu ngo nta mugore nkigira ngo naramwishe ngo ntakibaho kubera iki ukunda umva ushaka kuja kurondera abagore bahanze ukamenga umugore ntaca kumariye bari umugore mwiza je muziki ko mwiza ataco mbaye Just